for this short briefing about our club and that major Goa ranking tournament which will be held on 16th, 17th and 18th of this month. Salcete Badminton Club was formed in year 2021 with a main motto of an outreach program for villages, especially in the schools. हांगा गोंयांत खुबशे भुरगे विलेजींनी खूब बरे खेळटात. So the main intention or the goal of the club was to form this club and have an outreach program in villages. Tournament आसा हो All-Goa major ranking tournament organized by Salcete Badminton Club. ह्या टुर्नामेंटान 4 कॅटेगरीज आसात, अंडर 11, 13, 15 आनी 17. हातूंतली अंडर 11 आनी 13 जी आसा ती नॉन रँकींग कॅटेगरी आसा आनी 15 आनी 17 जी आसा ती रँकींग कॅटेगरी आसा. ह्या 4 कॅटेगरी भितर सिंगल्स खेळटले, डबल्स खेळटले भुरगे आनी 15 आनी 17 भितर मिक्स डबल्सूय खेळटले भुरगे. ओके, वी हॅव केप्ट द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन एज 14th August by 10 AM in the morning. आणि 14th ऑगस्टाक रातचो आमचो ड्रॉ भायर सरतलो, वेर 15th August बींग हॉलिडे एक दीस ब्रेक मेळटलो आनी 16th ऑगस्टाक आमचो टुर्नामेंट स्टार्ट जातलो सकाळ फुडें 9 वरांचेर. 16th ऑगस्टाक आमचे इनिशियल रावंड स्टार्ट जातले अँड 17th ऑगस्टान आमची क्वॉर्टर फायनल म्हणजे काबार जातली आनी 18th August दॅट इज संडे वी वील बी हॅविंग सेमी फायनल्स इन द मॉर्निंग सेशन अँड फायनल्स इन द इवनिंग सेशन. फॉर दीस टुर्नामेंट आमचो प्रायज मनी जो आसा तो टोटल 3.5 लाख सुमार रुपया दवरला आमी, वेर वी हॅव फॉलोड द गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन स्टँडर्ड्स अँड जो टुर्नामेंटाचे प्रायज मनी आसा वीच इज वन ऑफ द हायस्ट दॅट हॅज बीन थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ गोवा. हो टुर्नामेंट जो आसा हो मनोहर पर्रीकर स्टेडियम नावेलीम ह्या जाग्यार जातलो. We have used the top shuttles for all category, that is Yonex AS2 shuttles. So ranking points जे आसा ते that will be according to the standard of GBA, where winner will get the highest points, runners up will get 2 points less and semis जे आसा तांकां सगळ्यान कमी पॉयंट मेळटले. आतां बॅडमिंटन गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाची रँकींग आर रिवायज, रँकींग पॉयंट्स आर रिवायज, सो आय कॅनॉट एक्झॅक्टली टेल यू वॉट इज द रँकींग सिस्टम.